استودیو رادیو ریواز اف ام گهدار و شوپینرین می هجال هر دریدن باش نادم جمیر پنجا مجوره بولتنا خواه پیشکش بکن فرمو گرکتوی سروچا لباجار قامشلی روجاوای کردستان انجمن اجتماعی کردی لسوریه هروها پارتیا دموکراتا کردستان سوریا سردار مزاری هر دو پاکروان کرد کمال احمد درویش و پاکروان شیخ موسی یوسف کرن 22 سال وگرا شهید بوناوان وجاندن اندامکی کمیته ناوندیا پیدا کسی دبیجه جبر سیاستا پیدا روشا کردستان سوریه و بردوام بن گفا دجبرانده با لیده ورن کردی لکردستان سوریه جگدارن پیدا لبو تفگر کلشگری برف سینور ترکی ودکن ترکیه جی درگه تومار کرنا ناوی جگدارن کوید اپراسیون ترکی لیده جی دورن کردی دبشدار ببن وکریا دم باش دول بازار قامشلی روجاوای کردستان شاندک انجمن اجتماعی کردی لسوریه سردانا مزار پاکروان کمال احمد درویش امین داری گشتی پارتیا دموکراتا کردستان سوریا و پاکروان شیخ موسی یوسف اندامی پولیت بیرو پارتی کرو 22 سال وگرا شهید بوراوان وجاند لیدوانا که تایبده درباره وی بیر آنینه محمد اسماعیل بر پرسیره و بر یه پولیت بیرو پارتیا دموکراتا کردستان سوریا هروها پریخان داود انداما کمیته ناوندیا پیدا کسی گوتن کو هر دو پاکروان بونه دوسترکن گشت دیروکا خباتا کردی دو نفشن بینجی دی ریکو خباتا وان بردوام بکن او قط ناینج بیر کرن ایرو بیر آنینا ده حوالی خوی هیجا ده تفگرا کردی ده شهید بون دبر ویریه ده حوالی کمال و حوالی شیخ موس شهید تفگرا کردینه هلبت دویریه ده شهید بون نجبو کارکی مالا خوچو بون نجبو تجارتکی شو بون نجبو قضیاک بهوریا خو پیانی بون و عمر خل سرکرن ريزو حرمتنا جواري قرار سياسي كردي وما دل هنجين رجال رفع الخباطة الكردي جاني خلتنا قربانيش بالكشاف كردي خباطة الكردي هر وصاب بورستي يشد أزماني كردواني دا ديروكا ملاطي كرد ديروكا تبقرار سياسي كردي سوريا دا نفشي بيغتي وجيلين بارتي ويكسر واقيا ما وما بعد بردوام بك الخباطة حتى ملاطينا بغير بهالكفتا بورينا بيشتو اتصالا سر شهيد هنا هردو لهنجين كرد رحمتي كمال او شيخ موس ام سر صاغي وسر خوشي جمال باتا هردو شهيدارا دخوازن بشيني وبهيان براستي وكا هر كساتكي هر يك دخوستا وجيانا كي خوش ببورينا لي اواج خبا جيانا خباتي هالبجارتن قلنا كي بهاج دينا ام وكا بارتي ديمقراطي كردستان سوريا ام وفدارن كو ام وفداري اخونا ويا بيروز بكن تا سوريا ديمقراطي وري افاكرن وكهفي ما في قال كرت دوري بيغاني هزار دلواني يعني امي باكرواني كردستان لکامپا گورگوسکی پنابرن روجاوای کردستانی رخصتنا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا 22 سال وگرا شهید بونا هر دو خبات کارن کرد پاکروان کمال احمد درویش و شیخ موسی یوسف دو ایواری لنا وندا دکتور نورالدین زازا یا روشنبیری یا سر به دستگاه خیرخوازی بارزانی و وجاند دوی بیر آنین ده محمد علی اندامی پولیت بیرو پارتیا دموکراتا کردستان سوریا گوتنا پدکسی پیشکش کرد گرگولی لسر خباتا وان آخفی و بحثا خباتا وان دبر دوزا کردی و مافی کردان ده لروجاوای کردستانی کرد هروها کره شهید شیخ موسی بروسک شیخ موسی یوسف گوتارک پیشکش کرد و سپاسیا همی باشداران کرد دو داویه ده کرتا فیلمک لسر خبات و جانا هر دو پکروانان هاتا پیک کرن حاضر شهید متوانه شهید تبگرا سیاسیه کردینه ایرو ام وق ریخستنا پار دموکرات کردستان سوریا الگورگوسکی سال وگریا 22 یا شهادتا هر دو لهنگا هر دو شهیدا ماموستا کمال احمد درویش باب خالد امیندار گشتی پارتی ماموستا شیخ موسی یوسف اندام پیلوت بیرا پارتی هاتو بیورک هاتو چونه دا نابرا باجار حسکی و قامشلو دا انجام ویدا هر دو شهیدا جیانا خوش دست خدردان او جی محمد کردواری کردایتی هنگی مکلف بینگو برپرسین
پارێزگا حەسەکێ ببی لەسەر چەند خاڵە ئەو خاڵێ پرسگیرێکا کوردی و گیرێدای جووا لەسەر هێژمارە 1962 ئەحسا ڕەش و لەسەر زنارە عەرەبی و لەسەر هەنێک پرسگیرێکێن جوتیارێن کووردا دەڤەرێن کوردی و خلافات و ناکۆکێن نابەرا جوتیارە و جوتیارێن عەرەبادا دەرکەتن سەر ئەردی و سەر ئەوێ ئەڤ هەردوو هەڤال چۆن و ڤەگەریان ڕاستی وێرەێک چۆن و هاتنێ ئەندامێ کۆمیتەیە ناڤەندیە پارتیا دەموقراتا کوردستان سووریا حاجی کالۆ ڕاگەهاند کۆ ji ber siyaseta پێدێ ڕەوشا کوردستانە سووریێ بەردەوام دبن گەفا دژبەرên کوردستانê de be serbar kir ku dema wêneyên rêberê xwe Abdullah Öcalan li Sûriyê hildidin wate Tirkiye wê nerazî be û nedûr bi şêweyekî leşkerî jî derbasî Rojavayê Kurdistanê be. Kalo gotjî ku pêdê pabendî birêkeftinên xwe bi enekesê re nekir ew yek bû sedem ku navmala Kurdî li dijî dagîrkeran yek rêz nebe. جبر او سياستا او غلط وقت ام فقرن او سياستا غلط او بارتيا بادي دسبيك حتى انها دسبيكري او سياسه انجامي وي افبن جبر ما قالكي بيمان هبره جريدان وبن چاوديريا جناب سروق مسعوده بيمانا هوليريا يكبي يا دودوبي بيمانا دهوكبي اف بيمان هاتن تشيكرين وهات همزه كيرين وام على اساس وكو ملت تفقرا كردي وكو ملت كردستان سوري دي ام بكارن بيغريزيا خلقی خو یگریزیا مطالب خو ام بکارن دستنیشان بکن رخ دولت مزن وکو امریکا وکو روسیا وکو یکیتیا اوروپا ام بکارن و داخوازی خو بدن و خلق جوی آریکار بجمره جناب سروک پشتوان بیش همی گاوه کردستان سوری ده بس وقت ملت کرد یگریز بیان لی مخابن پارتیا پیدی مقابله و چکر شهید بینا گلک حواله ملسر دسته و هاتن کرن یه وقت اندام مکتب سیاسی شهید باوی علا قالك هوالي ما هاتن بن شافكرن حتى نهاج مصيري وانا ديارن ما مستا بهزاد دورسن ما مستا عبد الرحمن ابو ما مستا فؤاد ابراهيم اف هوالي انجمانا الاجتماعي كردي وهوالي بارتي ديمقراطي كردستاني سوريا بي هوالي كيما بلكي نزيكترين دم هوالي مع احمد صوفي انسانك دراغهاندن يتشول ذكر اف هوال هات بن شافكرن جبر تشيه سدم تشيه اف كاري هات وبدها هوال هاتن قرتن بدها هوال هاتن سركردين انجمانا الاجتماعي كردي هاتن نفكرن برو آنين باشور وقسمك جي ريجكي مظن ملاتيما برزبي قسمك مظن دريه دنياي تخنقين قالوا اف حميس نتيجه لدفرên Kurdî li Kurdistana Sûriyê li vû tevgereke leşkerî aliyê çekdarên bi ser pêdê ve beref sînorê Tirkiye ve heye çekdarên opozisyona Sûriye jî eşkere kirin ku Tirkiye dergehê tomarkirina navê çekdarên ku wê di operasyona Tirkî li dijî deverên Kurdî de beşdar bibin vekiriye. Zanyarîn bêhtir divê raportê de. Çekdarên Sûriya Demokratîk ku bêhteriya wan ji çekdarên PYD ne berefsînorê Tirkiye ve Livyan e. Bi mebesta rûbirûbûna artêşa Tirkiye eger derbasî deverên Kurdî bûn li Kurdistana Sûriyê. Ji derna opozisyona Sûrî jî eşkere kirin ku hikûmeta Tirkiye ew agahdar kirine her kesekî dixwaze beşdariyê di operasyona li dijî deverên Kurdî bike divê navê xwe tomar bike. Malpera Abbas News li ser zarê ji derna xwecihî bi ser PYD ve bilav kiriye ku çekdarên Sûriya Demokratîk ku bêhteriya wan ji çekdarên YPG'yên bi ser PYD ve ne berev sînorê Tirkiya ve Livyan e û amadekariyên leşkerî dikin ta ku şerê Tirkiye bikin. Ji aliyê xwe ve ji derna leşkerî bi ser opozisyona Sûrî ve eşkere kirin ku sîxuriya Tirkiye dergehê tomarkirina navê çekdarên ku wê beşdar bibin di operasyona Tirkî de li ser deverên Kurdî vekirine û niha çekdarên bi ser opozisyonê ve navê xwe tomar dikin. Her divê derbarê de ji derna taybet ji Efrînê ji Arkê re eşkere kirin ku grûpên çekdariyên hevpeyman ji Tirkiye re bi taybetî grûpa çekdar ya bi navê Ehrar-ı Şerqî û Ceyş-ı Şerqîyê yên ku bêhteriya wan ji dêre Zûrê ne ji Efrînê derbasî Tirkî bûne û li deverên Tirkî yên sînorî bi Kurdistana Sûriyê re hatine komkirin ta ku bi Tirkiye re derbasî Kurdistana Sûriyê bibin û hejmara wan bêhtir ji 2000 çekdariye li gorî jê derê taybet. Serokê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan ev demeke li ser ragihandinê sûza encamdana operasyoneke leşkerî mezin li Rojhilatê Cemê Feratê ango deverên Kurdî dixwe û dibêje û ew ê jê dera metirsiyê li Sûriyê de li ser ewlehiya Tirkiye ji nav bibe. Siyasetmedarên Kurd jî dibêjin Tirkiya bi bihaneya ku ew ê ewlehiya xwe biparêze ewlehiya netewî Kurdî Kurdistanî têk dibe û ew yek nayê qebûl kirin
و tenê welatiyên Kurdiyên sivîl zerermendê serekene û Kurdistana Sûriyê berev tetrîk û tahrîbê diçe. Ji bo tomarkirina lehengî û şehîd û birîndar û şerên kotê de beşdarî kirine, Rojnameya Rêbaz ji aliyê rêxistina roj ve hatiye damezrandin. Ew rojname taybet e bi leşkerên roj. Ji destpêka damezrandina hêza leşkerê roj ya ku hejmarek mezin ji ciwanên Rojavayê Kurdistanê li xwe girtiye û ta niha 40 şehîd ji wan ciwanên Rojavayê Kurdistanê yên tevlî wê hêzê bûne xwîna xwe kirine qurbanî di riya rêzgarkirina xaka Kurdistanê de wê hêzê karî bû giringîdana ragihandina xwecihî û herêmî û cîhanî bi dest ve bixe. Ew jî di encama wêr û hêza ku di beşdariya xwe de di şerê dijî terorîstên Daişê û heşta şeعبî de diyar kirin. Ji bo ronîkirina lehengiya leşkerê roj û belgekirina navê şehîdan û şerê kotê de beşdarî kirine, rêxistina roj, Rojnameya Rêbaz damezrand. Ku rojnameyek taybet e bi wan lehenga û bi awayekî heyvane tê belavkirin û ta niha hejmara xwe ya pêncan jî belav kiriye. Berpirsê rêxistina roj, endamê Komîta Navendî ya Partiya Demokrata Kurdistan Sûriya Hacî Kalo derbarê Rojnameya Rêbaz got ku Rojnameya Rêbaz di adara 2018 de hatiye damezrandin û rojnameyek heyvaneye û giringiyê dide aliyê siyasî û leşkerî û rewşenbîrî. Rojnama Rêbaz yekemîn jmar hat çapkirin di heyva adarê de û heta niha 5 jmar hatine çapkirin û niha jê jmara 6 li ber çapkirinê ye. Ev rojname he li ser gelek babeta tê nivîsandin, gelek kesê nivîskar tê de nivîsin û ser evê nivîsera hevalê me Mamosta Mehmûd Hacî ye û rastî ev duwarê siyasî de tê nivîsandin, duwarê leşkerî de tê nivîsandin, duwarê rewşenbîrî de tê nivîsandin û gelek cara her jimar du muqabele tê kirin. Yek jê ji malbatê şehîd e ew kesê xwîna xwe qurbanî xaka welatê xwe kirî û yek jê ew kesê birîndar ber xaka welatê xwe de tê nivîsandin û ev rojname he li gelek dera tê belavkirin nêv wesatê siyasî de, nêv wesatê encûmena Kurdî de, nêv rêxistinê hizbî de, nêv kesê pêşmerge de. Kalo got jî ku ew hewl didin ku ew rojname ne tenê li nav aliyên siyasî û pêşmergeyan bêbelav kirin. Lê hewl didin bigihînin hemû aliyan û wê rojnameyê bêhtir dewlemend bikin bi mijaran. Rastî em berûgomanin em vê komîte he firatir bikin ji ber bêtir em bikarin vê cerî de he zengîntir bikin gelek babeta de. Sernûserê Rojnameya Rêbaz Mulazim Ewwel Mehmûd Hacî got ku ew hewl didin di wê rojnameyê de roniyê berdin ser jiyana pêşmergeyan ji aliyê civakî û siyasî û leşkerî û hewl didin rêgiriyê li got û destên ku dixwazin ziyanê bigihînin projeyê pêşmergê roj bikin. Ev rojname got taybetî li ser buwarê leşkerî yan jî leşkerî roj hatiye damezrandin. Heyvana ev rojname tê çapkirin, rojana kar ser tê kirin ji layê desteya nivîseran. Derbarî pênivîsên ku di wê rojnameyê de dinivîsînin, Hacî got ku wekû leşkerê roj dijmin bi çekê xwe dewr dixe û bi moralê xwe yê bilind wan leşkera jî her wiha pênivîs û rewşenbîrî û raman jî heye. Armanc vê rojnamê çi bû? Armanca me jî ew bû em îro karibin vî leşkerî dema ku ji wacib tê malê dema îcaza xwe da tê mulet dan em karibin rewşa wî pişopînin çi ji aliyê civakî bê, ji aliyê ramyarî bê, ji aliyê serbazî ve bê. Hindek gotgok heke têne kirin li ser vî leşkerî ser malperê Facebooka, ser internetê armanca me jî ew e em binin rêgir di navbera wan gotgotkên nerînî evê got ser leşkerê roj tê eva kirin çunkî gelek çavan ser vî leşkerî ne gelek destê derekî hene dixwazin vê projeya leşkerê roj bidine xira kirin. Armanca me jî ew bû birêka vê rojnamê em bikaribin hindek nivîsîna em belav bikin vê belavokê de em bikaribin bibine rêgir di navbera van gotgotka û mijî evî leşkerî û spas bû xudayê mezin leşkerê roj eva leşkerekî gelek zengîna çawa di sengerê şer de beramberî dijmin bi hêza çekê xwe û morala xwe yê bilind karî bû dijmin birawestên û biseknênê di heman demê de me ew taybetmendî heye di navî leşkerî de leşkerekî rewşenbîr e
چەکی وی ئەو فیشەکە گوت چێ دژمن هەمان چەک هەیە ئەو ژی پێنووساویە زمانی ویە هزراویە ئارمانجەمە ئەو بوو ئەم بکاربن بوارێ سەربازی و بوارێ هزریدا ئەم وی پێشمەرگی بەهێز بێخن دەربارەی مژارێن کۆدڕۆژنامەیە ڕێباز دەتێن بەڵاوکردن حاجی سەربار کرد و ئەو لە هەنگیە لەشکێرێ ڕۆژ و ڕۆلاوان و شەهید و برینداران تۆمار دکن تا ببە ئەرشیفەک ji پێشەڕۆژێرە و گۆچی کۆ ئەو خەمێوان لەشکەران بەلاو دکن و هەول ددن مۆراڵێوان بلندتر بکەن. بەری کۆم بۆ تەناخوا بداوی بینن دووبارە ئەمێ سەرنوچان بێنە بیراوە. لە باژارێ قامشلۆی ڕۆژاوای کوردستانی ئەنجومەنە نیشتیمانیە کورد لە سووریە و پارتیا دەموکراتا کوردستان سووریا سەردانا مەزاری هەردوو پاکراوانên کورد کەمال ئەحمەد دەرویش و پاکراوان شێخ موس یوسف کردن 22مین ساڵڤەگەرە شەهید بووناوان ڤەژاندن. ئەندامەکی کۆمیتەیە ناڤەندیە پارتیا دەموکراتا کوردستان سووریا دەبێژە ji ber siyaseta PYD ڕەوشە کوردستانە سووریەوێ بەردەوام دبن گەفە دژبەران دەبە. لێ دەڤەرên کوردی لە کوردستانە سووریێ چەکدارên PYD li بوو tevgereke leşkerî berfireh ber sînorê Tirkiye ve dikin û Tirkiye jî dergehê tomarkirina navê çekdarên Kuwê di operasyona Tirkî li dijî deverên Kurdî de beşdar bibin vekiriye. Erşad û bextewar bin.